Halo, dragi moji prijatelji, jedan lijepi, srdačni, iskreni pozdrav od srca svima vama, od moga Gene, od mene. Budemo malo pričali, razgovarali, razmijenili svoje razmišljanja, pa ako imate vremena i volje, poslušajte nas. Danas bih htio reći par riječi o zaista predivnom slavlju rođendana kod obitelji Smajić, gdje je rečeno da je to slavlje drugog rođendana njegovog sina, znači čovjeka, nije dijete, sin, čovjek. Hvala Bogu, živ, bori se i neka bude sve najbolje. Ako malo pogledate kolika je buka, dreka, zato što ljudi pričaju o onome što vide, znači samo o onome što vide, ne tamo o nečemu iza, ne znam kako se uporno pokušava nešto predstaviti, ne samo o onome što vide. A šta vide? Vide zaista da nakon godina i godina doniranja, na primjer, ništa se ne mijenja u tom životu, ali ajde, nećemo biti, što se kaže, tako kritični, budemo podržali, neka se ljudi druže, neka slave rođendane, prve, druge, treće, koliko god. Lijepo je to. Kad pogledate ekipu koja se skupila, koja se okupila da proslavi taj rođendan, to još znači nešto veličanstvenije. Ali nema tu jedne veličanstvene osobe. Dobro, potom. Tu su se, znači, našli na okupu obitelj Smajić, to je njihova kuća, producent, režiser i tako dalje, čovjek koji to sve organizira, jedan muzičar, znači i došli su Žarko, Žare i Mario, zaista lijepa ekipa i neka se druže. Malo se sjetite, prije godinu dana, kaže Ibraga, slavimo rođendan, drugi rođendan, prije godinu dana je izvršena operacija, čovjek je otišao u Tursku, izvršena je operacija, vratio se, nakon samo mjesec dana, dva, krenulo se forsa, znači tržnice, pijace, nije bitno kako ih tko zove, obilaziti, proglašavati se kraljem stočara, celibašama ili kako god već nekakve titule. Ne primijetite li da nema obilaska pojedinih grupa ljudi kojima se pokušala privući pažnja, ali nije se uspjelo, dapače, više je to izazvalo nekako ponižavanje. I tu na dosta klipova i dan danas su zaključani komentari, isključeni. Gledajte, znači, negdje početkom prošle godine, 2024. počelo se šuškati da Ibragin sin bi mogao imati operaciju, da bi to moglo se pokrenuti, da bi to moglo biti dobro. I zaista, veličanstvena majka se potrudila, odveden je kod nje, muzičar je to organizirao, pokrenula se akcija, svi su bili uključeni, znači narod iz čitavog svijeta. Bilo je tu mali broj, koliko se ja sjećam, samo 2 youtubera, za kojeg se poslije ispostavilo da nešto nije štimalo u prebrojavanju, ali do dan danas o tome je muk lijek, jer treba još dokaza. No, možda jednom i dođe. Znači, početkom godine u januaru, organizacija koja kao bavi se s tim stvarima, iako je sve diskutabilno i upitno, imate dosta članaka, možete pronaći, ako se malo potrudite, ako vas zanima, pokušajte pronaći, znači gdje se dovode u sumnju određene stvari. Organizovano je, otišao je čovjek u Tursku, izvršeni su pregledi, to je bio skupljen jedan dio novaca, vratio se, rečeno je, može se ići, može se operisati. Otišao je, znači pokrenuto je opet skupljanje novaca.
Otišlo se, završila se operacija, nije bilo nikakvih snimanja, pompoznih objava i tako dalje, do samog povratka. Bilo je jedan snimak, jedan video je bio iz kreveta tamo negdje, ništa ne tvrdim ni da je, ni da nije bolnica, znači ne tvrdim, ne kažem da je laž, ne kažem da nije operisan, ali imam pravo sumnjati u sve te priče i iznijeti svoje mišljenje. Ništa drugo, samo na osnovu onoga što mi je prezentirano tijekom tih godinu i više nešto dana. Kada pogledamo redoslijed događanja, datumi sami, sad kad malo to sve presortirate, pogledate, ne štimaju, ne odgovaraju. Malo su se oni sami zapekali u svemu tomu. Ali dobro, sve će to jednog dana doći na svoj. Sve. Bitno je, veoma je bitno danas, kada su se okupili da proslave taj rođendan, bitno je još jednom spomenuti tko su ti ljudi. Tko su ti ljudi koji slave rođendan, drugi rođendan, znači spašavanje, faktički čovjek manje pati. To su ljudi koji ama baš nikakve veze nisu imali sa tim događajem, sa tim odlaskom u Tursku na operaciju, osim snimatelja. Postavljam jedno sasvim normalno pitanje. Zar je moguće da u 51 minutu i 33 sekunde nije se moglo izreći hvala ljudima koji su nam pomogli da odemo, da se ode ta operacija izvršiti, da se taj čovjek spasi jedne muke. Znači, 3 sekunde, 4, 5, 10 sekundi nije izdvojeno da se to kaže. Nitko od prisutnih. Ibraga se zahvalio snimatelju. A šta je sa veličanstvenom majkom? Zašto se ona ne spominje? Zar nije zavrijedila? I ona i dobri ljudi koji su učestvovali u toj akciji. Ako je to sve bilo tako, ako je to sve bilo onako kako je prezentirano narodu, zašto danas, znači na prvi rođendan te operacije, zašto se ne zahvali i majci veličanstveno? Zašto se ne zahvali dobrim ljudima koji su pomogli da se to ostvari? Nećete čuti ni jednu riječ u tom pravcu. Znači, zanemarimo što su tanjiri, plivaju, znači vidi se i krv. Neću pričati o higijeni, o urednosti, kako se to uradilo, kako se to napravilo. Uopće nije to bitno. Neka se druži, sjedi tko s tim hoće, jede šta hoće, na način kako hoće, neka piju šta hoće. Nakon što su se zasitili, kod nas je bila jedna izreka kod ljudi kavgadžija, koji su voljeli kavu, kada se sastanu pa pojedu i popiju, onda se postavi pitanje da li bi sada mogli i potrčati. U jednom momentu se vidjelo da kreće provociranje njih samih jedni između drugih. Hvala Bogu, nije bilo nekakvih sukoba, ali se moglo vidjeti da atmosfera nije bila u. Da, nije bilo. Znači, ako uzmemo da se nije zahvalilo majci veličanstvenoj koja je sve preko svoje organizacije organizirala, da se pravilo i veče, gdje su se skupljali novci, gdje su dolazili direktno donatori, gdje je majka rekla da se čak svi novci ne moraju stavljati na račun i donositi, da se može dio i zadržati, što nema smisla sa zdravim mozgom, ali je rečeno i to postoji. Znači, ništa, znači, na račun toga se nije zahvalio.
Pročešljajte, pogledajte malo klipove unazad godinu dana, pa ćete vidjeti kako brzo, nakon povratka iz Turske, se krenulo pljuvati po ljudima koji su, na primjer, iznijeli nekakav komentar, koji nije uvreda, koji nije ni vrijeđanje, kako oni znaju upućivati, što vidite na kanalima gdje ljudi pokazuju. Oni hoće reći sa njihovog mobitela ili računa da nije upućena nikakva uvreda. Imate na kanalima gdje ljudi prezentiraju i govore i pokazuju točno njihov, znači, račun nije lažni, ko što kruže lažni profili i računi koji se prave, nije, nego je baš njihov i vidi se da vrijeđaju i pljuju po ljudi. Imate u ovome klipu posljednjem toliko, znači, kontradiktornosti. Imate gdje pričaju o tim postavljenim kamerama, koje mnogo koštaju, koje je dotirao snimatelj, firma ugradila i tako dalje, kao, međutim, to je činjenica. Opet su kanali drugi, nisam samo ja nešto vidio, vidjeli su i drugi. Možete malo prelistati naslove pa ćete vidjeti da ljudi kažu to je reklama, to je istina. To je čista reklama. A nije navedeno da se radi reklama o klipu. Što bi trebalo biti. Da bi jedan Žare otišao u toaletu kuću, izašao, govori da ne radi Kotlić, nije bitno, samo odi, postavi, nije problem. Neka kamere vise, a za Kotlić lako će. Pa se onda pokušava ismijavati ljude koji su iskomentirali možda trenerku ili nešto slično, pa taj Ivan pokušava to da ismijava zajedno sa ostalima, međutim, oni samo mogu sami sebe ismijavati. Sve drugo što ljudi kažu u dobroj namjeri, ja isto tako u ovome klipu ne želim vrijeđati nikoga, sve što kažem samo je ono na osnovu činjenica i stvari koje se prezentiraju u tom klipu. Želi se pokazati da ništa njih ne dira. I ja vjerujem da je to istina. Jer recimo, tu, na tanjiru kod Ivana, vidite kako krv pliva. Znači, kamerman se nije potrudio ni da to par sekundi isječe taj tanjur. Ni kada se sjeklo meso, gdje se vidi da su dijelovi mesa krvavi, on zoomira, privlači da se to vidi. Znači, on želi da se o tome raspravlja, jer takve stvari onda donose i komentare, i lajkove, i preglede, i sve drugo. I dobro, svatko ima svoj kontent, kako bi rekli, svoju priču i svoj način privlačenja pratitelja, gledatelja i tako dalje. Ali onda, kada se počne komentirati, oni kao se ljute. Oni se ljute, imate bezbroj klipova, oni odgovaraju na komentare gledatelja i tako dalje. Znači, kao ljuti su i sve. A znaju da će doći do toga. Znači, namjerno se nešto radi. Namjerno. I kad krenete unazad, pogledate klipove u tih godinu dana, nisu, znači, potrudili se da u svom životu išta promijene. Sve se svodi na obilazak tržnica, doniranje nečega od nekoga njima ili kao nekakvu kupovinu i priču o nekakvim veličinama. To je sve na što se svela priča tih ljudi. I danas, to jest juče, smo imali priliku vidjeti tu ekipu na jednom okupu, što je za mene fantastično i zaista lijepo. Zaista je lijepo vidjeti te ljude koji jedni sa drugim nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Nikakvih. Mogu reći da među njima jedini
za kojeg smatram da ni u jednom momentu, ni u suštini ništa zatražio, ni od koga, je žar. Ali se taj žare sistematski iskorištava, to se vidi, ali se ne želi priznati. I zaista svaka čast svakome tko želi reći da je to nešto dobro. To je, opet kažem, njegova prava, ima stvar i ima pravo da to podržava. Sve je stvar izbora, nema nikakvih problema. Lijepi prijateljski ručak za Salihov drugi rođendan, znači prvi rođendan, ali drugi, razumijete, kao eto, spašeni čovjek i svaka čast, sve ok. Kažem, ne ulazim u to zaista, da li je ta operacija bila ili nije bila, dosta je tu nerazjašnjeno. Jednostavno, evo, oni slave taj rođendan. Ali nema majke veličanstvene, nema ni jedne riječi zahvale donatorima, ali su zato u 50 minuta usta puna hejtera. To je stvarno super. Na samom kraju Ibra ga objašnjava kako je on snimatelju rekao kada bude godišnjica, povuci mi Ivana i Žareta i evo kaže tako je bilo i sad mi slavimo i to je prava stvar. Evo, to je ono što sam htio da podijelim s vama, ono o čemu ja razmišljam kad pogledam jedan takav klip i zašto ne bi ljudi vrtili klipove i od prije godinu dana, pa iznijeli svoja razmišljanja, rekli šta misle, da li se nešto promijenilo ili nije promijenilo, da li ima lažnih priča ili nema, to je sve pred nama. Samo treba malo bolje pogledati. Možda će, nakon ovoga moga klipa, pošto je pisalo na kraju, nastavlja se, nastavak slijedi i tako dalje, možda će staviti i zahvalu donatorima i veličanstvenoj majici i nekome još možda imenom i prezimenom. Možda. Ako su zaradili. Možda jesu, možda nisu. Sjetimo se također da je nakon te operacije izbio rat između njih. Zbog čega? Zbog novaca. Zbog podjele plijena. Nitko s kim nije kontaktirao. I svi su jedni protiv drugih pričali, vrijeđali i svašta se saznalo. Svašta. Međutim, sve se to zaboravi. Sada trebamo biti usredotočeni samo na lijepe stvari. Na lijepe stvari, kao na primjer na pečeno janje, jare i sl. Pa da se oko toga vrti priča, da se malo pojede, malo vrijeđa, malo pljuje, odgovara hejterima i tako. Hvala vam što ste bili s nama, hvala što ste saslušali naša razmišljanja, moga Geme i mene, i vidimo se uskoro.